الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjadi niya mga palanggungan haram Islam, alhamdulillah, yari na isang kita niyo programa sin kita niyo amin pagtawa unlong ta tarbiyatul aulad insyaallah na hawiya unlong ta bukon na hadyabi ang mga paghindo ini kabata-bataan sumakawa hati ko baha ini biya mga taumaas na inaman yabutan sing kita dahil amin pag tagna tayad tuwati niya timagna kita rin kabata-bata hawiya unlong ta pa ini malaas-laas na manjari insyaallah ta'ala waktu ini ganapan na edap singguro na ito dia in pengajian na ito sa tapagpatumtum amin maudu bago lang ta insyaallah di na ako magpalukay kakitaan nyo raron screen in amoy in ngan sin program atawa sin amin maudu na ito biyayaon itok balko in guro na ito kalasan mayroon na rin din kan Sheikh Mahir Bustaham bal yatapaddal fadilatul maskura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسدنا سنغلب ببن كتب محاسب سبحانه يا الله صلوات ببن سلام بقنقنة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله سبحانه وتعالى إن موضوع كان ini بإذن الله buuk doa adapun doa sebarakat doa amunan in doa sin doa magtiao maglaki bini kita unta bang maita iban bang biarin hanta insyaallah subhanahu wa ta'ala ini nilamut kitab sin kita ni tarbiyatul aulad akan topik na to mga palangguhan haram Islam in Rasul sallallahu alaihi wasallam maita Inaginya, idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fajawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Min hadis ke riwayat Sahih Ibn Majah di Hakim Ibn Imam Tirmidzi. Dalam Imam Tirmidzi hadis hasan gharib. Ano ba kung in hadis ni memorizing kamatauran iban pakusaron si mga kaguruhan sing kita niyo labi luwa na banglong tamaw ni pagtiyaw atau pagkawin in nagi si Rasul sallallahu alaihi wasallam idza atakum man tardawna khuluquhu apabila auna maun kaniyo paway niyo magpangasawa kaniyo sumumaun kaniyo amuin magpangasawa pagubos kita niyo in pangaddatan karidaan niyo na miya magada pangaddatan sinagam Islam in pangaddatan niya pangaddatan Muslim bukun hat pangaddatan dan niya amin karidaan amin pangaddatan salta marahin pag-agaman sabi ng hadis wadinahu fazawwiju dua insyabot bukun sa pag-agaman bukod sadya pangaddatan marayaw bukod sadya long ni Muslim siya bukod so bita hadis papag-agaron in pangaddatan iwan pag-aga marayaw sa babaon mga tao magpangasawa Muslim siya of course sinagaman niya agama Islam yan no? Adapun in pangaddatan aun waktu wala minsan nangatsi, wala minsan himati, sin parkala, pagkaradyaan, pag-asawa. At tawakan, pagkaradyaan, sin pagpamily. Sabab ito, ang waktu, mabiolate niya, madugtol niya, malanggal niya, insara, inaturan, inpangaddatan sinarong Islam. Ang kana, in bangaon maun kaniyo, marewin pangaddatan, salta nag-aagama sinagam ng Islam. Then nabang isang bukong na Muslim, wala tayo sa piyatay makang Muslim, babae. Amo yan, inumbol hambu, pazawizu. Bang bihad to na si mo kato tanyo,
usog, marayawin pangaddatan, marayawin adab, marayawin akhlak niya, salta, marayawin pag-aakaman niya, nag-aakaman sinakama Islam, Bismillah, pasawan. Bang di nyo hinangon, illa, bang di mahinang, illa taf'alu fitnatun fil ard. Bang di nyo mahinang, di nyo tayo maon, mahinang siya fitna hagin lupaan. Bukun hat fitna, wa pasadun kabir. Iban, maon in pasad, sa lagpo-lagpo, dahil di, haantara sin manusia hagin lupaan. Adapun bukun in maudo, ya na sinasapot kayo na, kaya butang, amuin, unutod dua, sin dua magtiaon sa barakat-barakat na dua. Mga palangon na agama Islam, in Muslim, aun, pangaddatan marayaw, nag-aagama, ma-apply ni dua. Mahinang niya, matatbig niya. Adapun, in bukon maray, pangaddata, way pakialam niya sin adab Islamiyya, way pakialam niya sin akhlak Islamiyya, way roon siya himati, sin mga kaadab-adaban, haantara sin dua magtiyaw, tanto malarak sadya. Janto, di ni sadya ma-apply. Bihad to mga palangko na ng Islam. In biyayta, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, matawad mga din ang mga adab, mga dua, pagkalupahan sin tao. Ampa, in dua ni ibadat, mga palangko na ng Islam. Ang kaibanan, pero napakialam ni sari na misaway na pagdua, okay na lang niya, niya nasal da mga adab, na di man jadi mga palangko na ng Islam. Sebab, inyan piyang Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di yan tuod mang Hindu in panghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hingga ang kapaidan mo kayo. Ibandaakan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala, ipapahinang haipon niya. Mataod tawiya dakuman, mataod in mga bihaon, kaanakan sin kita niyo, katawtay mang huran na to, usog na kapawawai. Di minsan tuan mag-study, di minsan humati, sin pakaradyan paghula-hula. Diba? Mahangi paghindo, kamadrasa-madrasahan, agkamahad maharan, may pagyan. Mahang. Asal dalawang yan, subay na ba? Sari naman. Subay na kita, din doon na, asal da makatil na. Bukong bihad, ito lang manawag Islam. Hadi pa kaw makahinang sing kakahinang, hatihan na mo na. Hasupaya pagdato mo, kaingatan mo, bang unuin hinangon mo. May ta, indo asab buton tayo sumungsungin ni, mabarakat siya. Karena, bang madwa atod, Masya Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam na may takatod. In Muslim, apabila, insan pangaddatan, apabila, di niya mausal in pangaddatan, Hindu kanya sinagaman niya, Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, maun sadya musiba, maun sadya pasad, kasi nasabtot kainan, bangkaw timay ma, hoon sa Muslim, sa mangin pangaddatan, problema. Bang mo di tayo maunin tao nagdarasin pangaddatan, iban sin pag-agama, may nang musiba na isap. Sabab, insambi niya yan, amunain mga sila, mangin pangaddatan at mangin pag-agama. Opposite sin maray pangaddatan, iban sin maray pag-agama, mangin pag-agama, iban sin mangin pangaddatan. Ang kanato, maon sa jinpit na, antara, unak tumapagkapagkalo, dumato papagbukit, bukunin sa baban, sa bawala na siya nag-amon sa baban, yung pangaddatan, iban pag-agama, wala nagsulot, wala nag-amon. Bihan mga palangon na ang Islam. Adapun in Muslim, apabila di matong na pawaktu in Muslim, iban Muslima, maghambuok na, hadi pa, pagpuas sadya sin pagtiyaon. Sila, awon din ang mga dua, Hindu,
adab si Rasul sallallahu alaihi wasallam Hindu katut kani. Muna-muna bangkaw umulin. Hanasiya niya. Simbawain aun dua. Sinaghindu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindu keriwayat Imam Tirmidzi. Mataod na in mga kiyasakupan na mo in mga nakawin sin kami. Subhanallah, mga taod din kaanakan sin kita niyo kasugulan o sumud pa pag-asawa, di minsan na ingat mga dua. Nahayo ko mahuwat-huwat. Dumayo yung pag-ula-ula mo. Di ka makakadab. Hindi kayo mo sinagama. Dua atong tumun sin mga kasugulan nagdurungo, harong. Bangkaw, uwos na tuwan. Natiyaon na kaw, naon na akad, aktun nikah. Umulin na kaw paasawang panagnan, ulin mo patuktok niya, dua ayan. Hindo, hasupaya, maaon in barakat ha antara niya. Maaon in karayawan ha antara niya. Dua, bukod ako'y naghindo, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insubay, agarong sin ako, iwan sin ka. Sabihin kita niyo, ingkatan, dia akan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, subay kita niyo magtaat kanya. Ingkatan, biyayta niya, subay na tubon na lo. Ingkatan, pianiwan niya, subay na tuaniwan. Iwan bang kita niyo mag-ibadat, subay lumabay, doon hasara si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na kita niyo natawag Muslim. Bihan mga palanggungan agam Islam. Bangkaw panagnan, sumud kaw paasa mo, umulin kaw patuktok niya, ang pakaw dumwa. Sabab, in hadis, mga palangguhan agam Islam, masawa. Dahil ha mga biyayta si Aisha radiyallahu anha, iban aun keriwayat hatungod sindua ini amilong ta biyayta kaina Imam Tirmidzi rong Imam Tirmidzi hadis sahih dua ayat amin dua Allahumma inni amin pagulin mo riya tuktok nasiya Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alayhi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alayhi. Amo yan yung dua papalang mga araw Islam ang panagnaan pagsubaso o pag-uling na pila sa dyarin kasubulan wala nila yan pila sa dyarin subul amin tao nagtiyaw nabos nagtiyawin di saan kung kainatan mo di nahaw no na yung pangadatan sa Islam kung may pangadatan si Muslim. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alay wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alay. Ya Allah, pangayoon ko kay mo in karayawan niya. Karayawan niya amoy sin asawa mo yaw, panagnan ulin mo tuktok niya. Ya Allah, pangayoon ko kay mo in karayawan niya. Iban sinunuuno pa susungon karayawan irihil mo maun kaniya. Iban niya Allah magpatilibon ako maun kay mo rin ha syaitan din ha kangian niya iban sin susungon irihil mo pa kaniya. Yan panagnan ko ulin hinduan na kita nyo sinakama amusan yung pagyan yung mga pangadal pangasu pila na sadya rin katutan niya tiyaw nataod na magmaapman nabasa niyo ba yaw at wasuway ka mo hinduan doon na hatay niya sin imam Beni tanongin basa Beni basa akad ko ka mataw din ka to
Makat na sadya guru. Makat na sadya imam. Makat na sadya mga ngawin. Kung imbisasin mawin, amo na ito. Amuinin musiba sing kamaturan kabataan. Ang payaon, kalakihan. Sabab adab, sabab pangadatan, sintiyap-tiyap sila ng kato. Inyan, mga palangwan na akong Islam, suway mahinang Muslim. Sa pangadatan. Mabaya kita niyo jumatu marayaw inanakta niyo. Mabaya kita niyo mag-produce generation marayaw. Matawad din ka to magtali bang biyariin makawayaan na to amin dumayawin hula. Di tanto di dumayawin hula bang di kita niyo magtagna magpareho sing ginawaran na to. Di taniyo tagna din na ginawaran na to papamili na to. Biyari nin tao magpareho sinula mismo doon kaniya iban sin ginawaran niya iban sin pa niya bukon marayaw. Masipin. In Allah subhanahu wa ta'ala na may talang sin Quran, la yughayru ma bi qawmin hatta yughayru ma bi anfusihim. Di na mo pindahan, in kahalan, sin kauman yan, sin manusia, hingga in manusia, amin individual din katutan niyo. Tiap-tiap sila kan din ang Muslim magpinda sinbaran niya, magpinda sin ginawaran niya din hinang wairun adab ha Islam mau papa mandog sinabang Islam. Bihan. At yan niya, matawad adab. Kung nakadusa, magtawad ko sa Allah, bang kung nakaruto ko masya, kung ikaw ka maapa, matawad pa ko na ito. Bihan. Oh, day kato, kaiwan day kato. Sumalam ka in Muslim. Bukong kita ni sibuhang kagrupo, di mo siya sumamba. Bukong kayo ni musiba. Yukom tanyo na buhi pa yung tao, hindi siya bukong Muslim. Magmaak. Ini, mga adab, mga talang mga Islam. So, ay magpinta yung Muslim. Pinta. Wala kita dumayo yung generation, tumagna kita hindi, abarang na to, yung kapamilya na to. In ayat sin Allah Ta'ala na mahita, Ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum. Hauna ni mo na yung ginawaran ni man siyang family ni. Na mahinang musiba, mataod din katutan niya, pausog niya, pababain niya, sumud bigla magtiyaw, wala ni sa nimati, pakaradyaan si pagula-hula. Asa ba ito yung adab? Mayroon pangadatan sin Islam doon. Ampa, biyaitaan ka. Pamaasin babae, pababae biyaitaan, apabila. Aon simuok kaniyo, magpangasawa kaniyo, mangayo kaniyo mao magpangasawa. Ang pagkita niyo, kiyaridaan yung pangadatan niya, iwan sin marilin pagkakaman niya, paimaan niyo sa maon na yung pitna, iban maon na yung pasan. Din mga tanda ito mo rin pangadatan, niya magad siya pamandog si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pangmuri mahinang panmani o tiyo ada, biyarin na yung pakaradyan na kula. Mahuli, mga kalanguan na akong Islam. Dahil mga kalanguan na akong Islam. Ang bayan, tauteng kato, murid, hinang guru. Pagkadat biyaw, sin kamuri lang, bukon na biya sin murid na kao. Labi-luwa na maulan. Ampa, awang pa rin kanila, magmaak, madugal na guru, matawad. Guru karugalan. Lagyan inambok sahabat, inagi, panuntut kamu ilmu. Bang kamu datungan na lisuan ka manuntut ilmu, paahabu ahlak. Utlubul ilm. Fa'in ajaztum fa'ahabu ahla. Fa'in lam tuhibuhum pala tabgaduhum. Panuntut kamu ilmu. Nangalangan, kan siya kung manuntut ilmu kung pagkaguruhan, ha? Tatuan? Manuntut kita ilmu, pa mga sila kaguruhan, mahita sila. Sabab sila yaon, kaya pagwarisan sin mga sila kanabihan. Al-ulama warasatul anbiya. Lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Mangka maglawag sila, di ka makawaklog kanilaon. Kanilaon ilmo. Maglawag si mga usaha, kau doon sa pagkaradyaan nito. Biyan mga kalagman.
Mabaya ka humati sin pag-agama, adab sin Muslim, adab Hindu sin Islam, pa-Muslim, ipa-tatbik ka niya, maun ka pamaguro. May ka ito rin na mga adji. Bangkaw lang niya datong nga lang sinmuk sabat, bangkaw datong nga liso, paahabu ahla. Lasahan nyo yung nagdara sinilmo. Kawan wakto biya niyo ng tahabay ka, magali-hali ka, paukam ni sin TV, bang aon doon lasan niya guro, ha, katuan, paukam niya, dumungog ka mo, bisa ka ulit na mga katu kanila, pamadrasa, pamahan, papakot pa. Iban biyaon, mga palangguhan na kang Islam, magmaap man pa mga katutay mga orang kababay. Mataud din ha mga kaanakan na to babae, wala na minsan nakarungog na siya tungod si pag-agama. Wala na minsan nakapangadji tungod pangabdatan sinagama Islam. Na in babae, wala di sab kiwajiban magjumat, wala di sab liyangan, hindi pa kato pa pagjumat. Bangbiya mga kato tanyo kamatauran, ba't di kaya di na magsambayang misa lumban. In pagdungon sing kamatauran, magmapman ka na kan natubihaon, music iban sin pagbayla. Iban sin mga musalsalat. Ano ba yung mga musalsalat? Mga drama. Sa TV, no? Open and buy na. Amunan, nawayron na sila. Lungay nila pila tahon, lumaggo na sadya, mudyang na sadya sila. Wala sila nakarungog, minsan nakaminsan nasihat na pag-agama. Pangadatan na pag-agama. Tiyo-tiyo na rin kanila mga jisabtiwan na hada, at ba? Di school pa rin kayo nilipad. Na, sambatan ni Katon, mag-school na pa rin makipat. Na maita, sabab na lugtol. Muna mga jik ka mo. Narila mga jik. Natuan, bangoy na to chance mo mga jik. Asal da, wala da sa mga long taliangan sinsara, hindi ka mo man dyan magsambayang mga jumaat. Katuan? Wala da sa kita na lahat, nagdaak, pakatun sila pa jumaat. Sabi sila, kaya dyan habay magsambayang. Sa bangway na chance, makarugog ka mo sin patumtum kato na kang pamasjid. Gamdan, makarugog kami siya ng kapito. Kato na? Tawad ba yung pangadji? Bukod na ako mag-encourage, ba't wajib ka niyong kawabayan matito? Mga ka lang misinterpret niya sa batan si mga tao. Yan. Si mga wala na sa bliyangan siya. Inyal yan, tara hindi wayroon na kabataan, magdungog sila siya. Kato na? Kaya mga G. Bangkamuri na mga G, datungan na kamuliso, pahabu ahla. Lasahan niyo in nagdarasin ilmo. Uno ilmo yan, ilmo pag-agama. Amo na yung mga kaulamaan na to. Lasahan niyo sila. Lasahon na to sila. Pain lang tuhibuhum, pangkaw, di na lumasa kanila, pala tabgaduhum. Ayaw ka mo umastol, ayaw ka mo dumugal kanila. Sabab tuan bang nag-aga din tuyaon yara mo di na kaw mga G malisok na kaw humati sinagama di na kaw malas haguro madugal pa kaw lusong mingguan niya sambatan ni katan kain naman sa na rin kato mga G na paparig sabab madugal na guro ka sabihan mga palang mananapos lang ka na mga win ka, uyaon ka, subulan ka, usuka na may magtiyaw na kuman, hinduan pa. Angat na kau kung katang basahon, uno, istajim basahon imam, la hawla wala quwwata illa billah. Oy, Muslim sakan, before kau sumud mo paparkala yan, hati na kau muna. Bukundasan para kansyo-kansyo para paparan mo. Sawabin Allah ta'ala may taku, ang pusakum mo alikum na. Kaya kau dumayong baran mo, dumayong family mo, akala yung adab sinisya. Kapaktiyaw niya. Na, Allahumma inni as'aluka min khayriha wa khayri ma jabaltaha alayh. Wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alayh. Akhrajahu Imam Tirmidzi. Ang ini hadis ni sahih. Di kung pag-ulin mo panak na nasiya, nasiya na hindi ka tatok-tok ha, nasiya. Bunong-bunan. Muling kawiyan, nasiya. Masya Allah. Manghindu ako. Ya Allah, pangayoon ko kay mo in karayawan niya. Karaniso, sinasawa mo yaon.
Sebab magdirisin ka rin kahit Allah. Sabi ito pangayuan of Allah. Wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma jabalta alayhi. Iban ya Allah magpalayo turaku kaymu, magpatilimon turaku kaymu. Dahil nakangian niya, iban sinunong pagkangian niya din kanina. Lingka. Napag-uus. Karena tukuan po sa kumwahalikum. Inyat to pabaran mo. Sabahin, tanda rin, doa kayo mo. As'aluka. Baran mo na ngayon, kau ya Allah, di na karayawan niya, di na ka. Iban, sinunong pasusong, hindi mo kanina ya Allah. At narito, bang mangyang karayawan natin na lumasa sa kayo mo, maray pag-entertain niya, naupikan siya Allah Ta'ala. Yan, kalang wala. Kangian, dungo ka magbalik na magdito, pika pamarayaw, siya nang kagibya. Maka-adjust ka, malay mo balance. Sabab niya, mahal ka Adam sa sarap. Naong taong bulhabok, may tanay nyo kita ng iyaon, matawad na, kung taong bulhabok man yung anak Muslim, pasal ahon din ha, mga sa barakat dua, sin dua maglaki bini, di magkausal, magmaap na. Mahang magpakausal ka niyo. Opo, ratuan, dua. Dua ini, kalagihan, sin aku, iban sing kamu mga palangguman agam Islam. Hadis riwayat Imam Ahmad iban Imam Bukhari. Apabila induain yang kan kaya na kumabarakat, sebab daakan si Allah Subhanahu wa Ta'ala in parihalaon mo yung ginawabaran mo iban sin family mo din napanasat sin syaitan. Magpatilibon ka, hindi ikaw mara, sasak sin syaitan, ikatilakbo ka mo, ikaw iban sin ginawaran mo, papinar ka dyan lang. Dato? Daakan yan sinagama, ku anfusakum wa ahlikum nara. Yan mga palaman namin. Haunan niyo yung ginawaran niyo, ayaw tod ka mabaya, nakasud ka mo, papinar ka dyan lang. Naunin pagaw, nagad ka wato lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hinahin katampi ang Hindu niya. Dakan niya, pagtaat ka. Bang niya biyayta, bunala. Bunala, bang niya biyayta. Uno-uno na biyayta. Simpangho na ito Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bunala. Sabi mo yun ka sa bunalan. La yantiku anil hawa. Di siya magkaptan ng hawa nafsi. Insarayaw na imumunga na muna yung kalam sin Allah. Iban insarayaw na pamando, ang muna yung pamando, sinpangho na ito Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yan, mga palangman na dungan yung duay. Inapusan na. Sa butang ko sa sa supaya, makakonsentrate kita ng mga kanyang pangansya. Inaki, si Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila tiakdir kanila dua, karilan sila tubo, hawak to pagsuok nila, di marain anak nila sasad pagkakupuran sin syaitan. Sabi syaitan, kakainan niya manasad. Inagi niya, laqudan na lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Inagi sin Iblis pa Allah SWT, ya Allah, tagangan gusla para mo mabuntun. Pag-ubos, sasaton ko sila, paunahan nila, pataykod nila, patuon nila, palawan nila. Sampay roon, ibadat san. Magtiyaon yan, in pagkaon kiyaon nila, ibadat. Sumagawa, bang mo di mausalin adab sin Islam, sumud din syaitan. Hangkan na kita nindo ang adab. Kana, insa buntol-buntol na pamando, amuray pamando, simpangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabang inyong kiyawaitan niya suway na to bunalon, di masa in pag naiksaksi tanim. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bang di tani bunalon katan biyaitan niya. Yan mga talamang na ako Islam. Iban bang kita niyo di magtatakatan biyaitan. Katan, di akan na suway tani magtaat. Layuan tani katampian niya, katan. Diba? Mag-ibadat kita niyo. Doon sa jasara niya.
Doon na aturan niya. Dua. Uno dua ya tutuan. Namu ini sa barakat na dua. Sin dua maglaki bini. Maita bang kamudilan rijik sin Allah. Tiyak dil karilan kamu anak dumay na anak hindi marasa sa siniblis. Baka kupuran dakula. Amo yan insan laggo paruntungan barakat sa pang kau kaya anak ang saleh. Nagkaanak kau saleh atau salihah managgo yung barakat. Ito. Masya Allah. Barakat. May tabo kong barakat. May isang kau matay, magdaratong kayo min karayawan. Naka-invest kau marayaw, anak. Sabab biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibni Adam in kata'amalu kullu." Apabila na patinakan inanak po Adam mabugto yung katanang malibadat niya. Ada po na unto, pagdatong kanya income. Pagdatong kanya karayawan. Uno yan, sadakatun zariyah. Altak niya, piyag sadak ka niya zariyah. Paginang niya masjid, paginang niya may mga tubig yaw, dana, katan for public purposes. Nagpakuan niya mga kubo, nuno na. Amin para mahadya na. Bukon personalon niya. Bukon suway sa maban. Ito ka, katan? Masya Allah. Uno pa, wa ilmun yun tafa'u bihi. Iban sin ilmu, agama, sara, sin Allah dadun kanya, piya sampay niya, mus piya sampay sin niya tumang daratong kaning karayo. Idea sa rayaw-rayaw, amo na tin ilmu. Ikatu niya wala dun salih ito na. Iban sin anak niya marayaw mangindu ay kanin, misan siya matay mo ito. Ang kana, indua ini, sa barakat-barakat, sa problema lasa sa atin anak mo. Pagkain, maun pagkakuburan dakula. Dungugani. Hadis, apabila sumuk na yung usog, kumaon na siya. Kung magkaong pagkaon, iniha antara sindua maglaki bini. Kana mangadji kita niyo, bangtan niyo nabiyak sa kaya pangadji na sa, maluhay ta niyo ma-apply. Sabi ko kung kibiyak sa mag-ususa ka. Dahil pus niya. Masaya. Mangkaw di na rin jiki, maratod pa kakupuran na ko na. Biari na tutuan, muna bismillah. Masya Allah. Bismillah. Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitan ma razaqtana. Masya Allah. Apa dah dua. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Katu. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ma razaqtana. Ya tak? Nanti riwayatkan Imam Bukhari. Tagnaan kaman sin Allah Ta'ala. Bismillah. Pagubos. Ya Allah. Jannibna syaitan. Ya Allah, palayuarin kami syaitan. Isipkan mo Allah. Nabang tuan piang ido piang mo pa Allah. Jadi ay rumay na sin syaitan. Sebab dia tuan mo biyog to persupatan fa Allah Ta'ala. Wa jannibi syaitan ma razaqtana. Wala kau tuan bukon sadya natali niyo kapag kaun niyo baran niyo. Biyanin adab sin Muslim. Biyanin pangadatan sa raw sin Islam. Biyanin pang Hindu pa Muslim katutan. Ang kanatin hulo kahong mahal ka a Muslim. Pangadatan marayo. Adab sin Islam diarania. Bukon hat nag-araw sa araw sa sambay 5 waktu. Sa ayaw ni nadabkatan sin Islam doon kaniya. Kita mo yung pirayo niya panagnaan, pabaran niya. Katuan, panagdan tats, pabaran. Inyagi, dua kaina, Allahumma inni as'aluka min khairiha. Baran niya. Ya Allah, pangayon ko kay mo in karayawan niya. Iban sinununo pa karayawan, hinihil mo kaniya. Iban niya Allah, magpatili mo na kumaon kay mo rin nakangiyan niya. Iban sinuno pa kangiyan, hinihil mo kaniya. Ito baran mo. Pag sumuno dua ay ini, amin magkaon na kang bukon natin sa isa mo. Ito na dua. Dua na kang maglaki bini. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dua na.
ikaw naman asawang pirayo mo doon. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, palayo kamu syaitan. Kamu dua. Ya Allah, waktu ini palayo kamu in syaitan. Kakoy ba na asawa ko? Ubus mo kung hati at tutuan. Wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, iman palayo in syaitan. Bang ha amin rezeki mo kamu atin na anak. Bang kau dilan rezeki sin Allah anak, bang muna dua in dua yaun. Di maray na anak mo. Masasat sin syaitan. Pagkakukuran dakulang. Man qala, isi mamungkan ya dua ayat tu ila akhirnya. Fa in qad qaddira bainahuma fi dhalika waladun lan yadurru dhalikal walada syaitanu abadan. Allahu Akbar. Masya Allah. Apabila itu kaya pangindoannya, kaya bisarannya, kaya pamungnya, indo ayat tu bang tiakdir sinallahu subhanahu wa ta'ala karihilan sila tumo rezeki hawaktu paghinang nilaon, hawaktu pagkaon kiyaon nila. Karijikan sila anak lan yadurra dhalika walad syaitan. Di tuan marasasat sin syaitanin bata-bata yaun. Salama-lama pagkakuturan dakula. Inang riwayat Imam Bukhari kan Imam Muslim. Bang sahih suway natubong nalod. Inyatay na Rasul SAW. Iwan ni Imam Ahmad ibn Hanbal. Amunahan mga kalangman akong Islam. Subay na to hating marayaw, subay na to bukan marayaw, karena amunan yung doa, balikan ko yung doa kaya hindi doa. Demikian baka magpangasaw kanyo, dito ako rin sipa, para yung pangadatan, ako nadap niya, iwan, yaon, yung pag-agaman kaniya, ubos, managnaan, nausog, bang kaumulin pa anak ko, hindi ako pakarimang kayo, ano palit ko rin kangihan, panagnaan, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alay wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alay. Usin doa pang maun na in pagkaun tiyaon sin doa magtiyaon Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Amo yan doa murah-murahan papagbarakat kako aplayon na to mga palangkon na akong Islam supaya makakita kita niyo susungon generation marayaw Muslim mayta mga Muslim wala nara sasat pakakupuran dakula amo yan ang kalakuan na kaingatan niyo bang mayta nang nibening kamusiban di matungkatit tani amo yan sa halga barakat dua wala tanib pangin dua mahangsan makapangin dua rin kanto bangaw ng katos maraming sa bangaw dua tu kadua kanya. Asubuhan yung ginawaran mga sila taka-asawa taka-banaan do bihao usalan yung doayan. Murah-murahan papagbarakat kakunan kanyo may nagkanipat duman yung sabon-tubulo ang sabon-naruna ng pamando ang sabon-naruna ng kaptaman ang unay kapta sa Allah Ta'ala ang unay Quran Karim yung sabon-tubulo ng pamando ang unay pamando sa Rasul sallallahu alaihi wasallam katutan nyo ang doan iwantan nyo kapag-sakot kita ni Allah subhanahu wa ta'ala subay kita ni manunggali sa Allah subhanahu wa ta'ala kita na nagsaksi ba yung Tuhan mapagpagtag-ipon na nakasabunaran na rin ka na Allah sabi ito aniwan pa ng katan makadihim kita ng limbang ibang sakot ng Allah ta'ala akaroon na ito bunaroon na ito ang gate at sa Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya inya Tuhan bang yung na ito mausar sa mayroon itong pagduarway na naktan yung marapak sa satan pagkakumpuran na kula sabi niya, yung opposite niya, bang wala na doa atin na marasa sa sabi si Iblis, si Shaitan, pagkakukulan na kula, bang kaya pangindua, gayta hadis yun, ang pawairong pagdurin Muslim suya niya bunalon, dito mara, lan niya durra, dhalika, walad as-shaitanu abadan. Yusal pa yung kalimalan, iwakan pa sin abada. Inshallah. Sabab yan, may nagdua, sulit ang dua ko, murahan may dako sila kasi iban na sa kanin mga bangaw ng mga sakitan wala katulan sa mga pagniyo, mga panahon
ko sa dapat kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sa lingkat-lingkat ito kapatuntong kato kanyo. Iwan kalarihan to singkatan ini Muslim usog babae at supaya in sila dahing hapanagnaan bihan pag suok sin babae iwan sinusog halaw pag-ayad sin hinang iwan halaw pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala na in mga yato katantan at ikubaha in mga nagjato halaw man sin kitaniw amoy in gumawa na yung mga kaanakan daw ta amoy in ini dinakon biya mga tumayma simpang hindo sin kamaasan dahin haamoy in perkala wala doon haon in pangjagaisin Allah subhanahu wa ta'ala sabab wala ito na hinang ini piyangayo sin hambu usog iwan sin babae batuhan rabul alamin in pagpatilibon dahin ha syaitan in yato damikian beta niya sin sa barakat-barakat dahin ha mga duaa beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam adapun ha mga sila amin wala nakapanghindua Allah subhanahu wa ta'ala hawiyayat to na inya to hamukit tulong tarang ha kakulang sin panghati sarta kulang yato ha amoy pahula-hula in mga bihan to adto nabiya din na ba in mga ini magjato magtuwihan labay ring ha amin bukod marayaw amoy di ini wayroon ni sandun haonin aturan sin pagtiaon namin niya kadasara at pag ano na mo dito hadto amoy makuna-una wihanin usog iwan sin babae wayroon biya mga halal kawin minsan inamoy niya to haaturan ini biyata kato sinakamata pag ayad kato taniyo amin laway ring halal kawin suway rin sa ilaway ring haaturan biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam minsan nito na halal na suway ramakad haaturan aw niya man taod kato bihan minsan inhihalal sin Allah ta'ala si mga sapi manok halalin na salam niya sa sumakaw banguri akaron nakabayan sin Allah ta'ala may nang haram in sapi bihan bang sa pamari mo sumbayon haturan niya may nang haram di man jadi kaunon si Muslim bihan manok damikian halalin na salam niya sa banguri akaron in kabayan sin Allah ta'ala na andot wa malukpas niya ito kata. Nabiya din na inamuhin pag ayat sing kita sing ginhawa waranta, ampain dua ayat to masya Allah. Ini bukon sadya amin dua ayat to in amin iayaran sin Tuhan Rabbul Alamin sabab sin pangayo buot pa Tuhan Rabbul Alamin. Miki patilibon deng haamoy in syaitan, ampayan beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang in manusia ini umat to ha syaitan, ampadiak kita. Inyan lang sin Allah Ta'ala aduwi patakhiduhu aduwa hinanganiyo kuntara sabab kuntara kun syaitan bin iblis kuntara sin Allah Ta'ala diak pa isab kita na lang sin Rasul in kamuri kamu makaato ang syaitan di ka makaato sabab may ta kikita kamu nila rin sila kakitaan sa sumagawa matto kita pa mo hindi taray sab kakitaan bangayo tabang sampai sinamin syaitan halawon sin hukum sin Allah subhanahu wa ta'ala halawon sin kawasan niya narito kita mga tabang yung maksud niya rito amuin subay in kita masuok pa Allah subhanahu wa ta'ala bang tato na hinang bukon sadya in kaayaran doon kita amin usog iban sin babay sampai mga kaanakan sin kita niyo insyaallah ta'ala lapas dahil hapanasaw sin syaitan ang pasampay biyeta doon sa bata na siguro na to in amoy ini dua kabtangan dito hadto panantuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kalimalan waytod buliwan dapat makasasawin syaitan sarta abadan salama dito siya masasaw masyaallah na turon na to di kawaon inamoy in dua ayat to na magsukor muna pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta sing kamo imalo pa waktu ini murah-murahan nakakawa kamo nakahampit simpag patuntun sa pangadyan insyaallah ta'ala nga puro na to kalasahan ibalik ko kaniya manghindo akato taniyo supaya madawhat na to in karayawan insyaallah palit tapat hindi pa po makapangindo ang sukutura po ganap sinang guru kalasahan ang kagatuan sa karanganan
lingkat tulang menato maray in aturan natin sambatannya Pak bisa din tahu nagtiyaon niya pamilyo sa rin adabyaon na maray na anak mo kaniya natin niya kung mga generation tayo magtag na doon kato kaniya na very may naman mga sila wala lima ba isara kasi naging na Masya Allah nalingkat ko dito mandapat na Allah mandapal para na doon kato yung kanyang dumini masin yung pagmumpahan kato yung kanyang ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبتنا على دينك وعلى طاعتك يا رب العالمين اللهم ثبتنا على دينك وعلى طاعتك يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ثبت شباب المسلمين وسائرهم على دينك وعلى طاعتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن نكون أنفع الناس بما سوى الله اللهم إنا نسألك أن نكون أنفع الناس بما سوى رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا يا الله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية دينك كنت بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مقامهم يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد